siphinde futhi sibuyile ke lapha ke esigodlweni lapho sisebenzela khona. Nakhona futhi siyathandaza sikhuleke sivule ikotiya zethu zemithi ngapha ngase kube newasho futhi ekwamanye amabhakede. So ke la ekhaya nje wangishilo kuna malanga ukuthi siyahlola siyathandaza siyakhuleka. Umuntu unesiphiwo sakhe la ekhaya mhlawumbe ini isithunywa sivula inhlanhla. Wonke umuntu okhona emhlabeni kunendlela aphiwe ngakhona. So la ekhaya ngihlola ngesibuko noma ukude ngiyakhona ukuhlola ngesibuko sami singiyezi umuntu ukhuluma naye inkinga labhekana nayo ukuhamba kanje ukuhambe kanje bese achazela inkinga yakho. Sithi mase sibonana ube sibona phezulu kwento esengitshele yona mbukelo khona ekhaya asinankinga ukuthi ukude engakanani. So futhi even esiphiwo asikheshi mazongena kumuntu kunabantu ababhidlela i-relationship just because banobizo olukhona ubizo yona nalifikile kuwe libhidliza kwasana. Ngizamile ukuba lapha eSwatini lapha ekhaya kithi lapha bengimuntu wathi busy kakhulu impela indaba zasemasotsheni kwaphela etene emva kwaloko njengemoya weligwayi ngabuya eSouth Africa nakhona ngasebenza ngaba udokotela kwafana na futhi nakhona but ngizoze endaweni eningi kakhulu angizange ngaphupha nje ngumla kwendabuko. La ekhaya ngenza kwethu kuyasentshedwa nje impela mawufuna impilo phambili ngifika la ekhaya but ngifuna kusho kubantu bethu ukuthi bangalahle amasiko abo mabahambe beyinyangeni izangoma abathandazi bafundisi babasize uze bakwazi baphumele bayiphambili. Namhlanje kune COVID idinga sona lesintu sethu manje ifuna sifuthe ifuna sisenze lokho naloko esiphuze lesiphuzako ukuphekwayo sisibile esintwini sethu. iFaith akwenzeki ihambe kodwa noma ngabe wenza emshadweni uyagula ukuphikuphi iFaith idinga ukulekelelwa. Inkosi ibusise kwela bakhona emakhaya yonke indawo nganibingelela nani ke niyazi ke ukuthi inkosi sami ngihlezi ngikunye nani uma ngangithole phone ngisuke ngibusy ngisuke mbambekile senimanje ngakukhunde nginsiza ko futhi ke ngiyanithembisa mina ngizawuphumelela futhi ke hlala nethembeni. Inkosi ibusise kwela bakhona emakhaya ngisepictive nokuhlala lapho ngilaphela khona njengamanje ngumthandazi ngihlala phakathi emanzini isikhathi eside ezibene ayi ngoba kwenzakaleni indlela engaphiwa ngayo ngiyifine yomunye umuntu ngiyazethemba lo engikwenzako usungasho kusho kodwa ke ngikutshela kona mina ngeke uzolunga lapha ke. Inkosi ibusise kwela khona ekhaya ngiyabonga. God bless you.